Bakunzi ba David TV rero nongeye kubasuhuza muri aka kanya, mugira amahoro, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nkuko nagiye mbibabwira, ndababwira niko byasa kose igihe kizagera ukuri aba ariko kutubatura. Kuzatubatura ryari, habaye iki? Ni kuzatubatura tuvuye mu gikonoshwa cy'ubwoba. Niko bimeze. Nibwo tuzabaturwa. Tuzabaturwa nande? Tuzabaturwa n'abo twabyaye, cyangwa tubaturwe n'abatubyaye, cyangwa tubaturwe n'inkunga z'amahanga. Aho rero ejo nari ndi mu kiganiro ndi kubabwira nti mutere inkunga FLN, mutere inkunga FDLR, aho bose narabwiye ngo mubatere inkunga. Muri murangiza mutere inkunga na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Cyane cyane mbwira abacuruzi. Abacuruzi benshi bagiye bampamagara barambwira bati David, tubwire ahantu dushobora gucisha inkunga ijya kuri FLN, yaca hehe, ese byagenda gute, watubasha kudufasha niba bishoboka? Ngewe rero murabizi ko ngewe iyo mvuze mvuga ikintu ngomba guhagararaho, narangiza kandi nkaguha n'umurongo w'icyo ugomba gukora. Uze kunyarukira kuri David TV mu kanya gatoya. Noneho ariko nawe unteze amatwi, ukaba unteze amatwi, reka nkubwize ukuri, sibyo? Reka nkubwize ukuri kugira ngo ibintu bijya biva mu mafefeko, cyane ko abanyarwanda birirwa babeshya, abakirwa babeshya abaturage ati nta FLN iri aha ngaha. FLN irahari. FLN irahari muri Nyungwe, FLN irahari mu gihugu mwo ndani. N'ubu ngubu mu mwanya ntibari bicaranye n'abandi mu nama, barahari. Nubwo rero igikurikira rero, hari uwambwiye ati David ko uzafatwa nk'umuntu bita Sankara, uzabufatwa kubera iki? None se Sankara yazize iki? Umusanzu we yarawukoze. Hari uwo yarwanyije, hari uwo yishe, yavugishije ukuri, arangije akora ibyo agomba gukora mu gihe cye, kandi turabimushimira. Ni umuntu w'umugabo, sibyo? None se niba yarakoze, kuki hataboneka abagomba kugira gute? Kumukorera mu ngata. Abanyamakuru bari aho ngaho, nta n'umwe uhagarara hariya avuga ati icyakora numvise iki, reka. Ahubwo usanga bose bari gutitira, wagira ngo barwaye igicuri. Nge rero ntabwo ari uko nge nkora, sibyo? Ikimbeshejeho ni ukubwiza abanyarwanda ukuri. Ukuri rero niko kuzagira gute? Kuzaba batura. Nubwiza umuntu ukuri rwose, mubwire, numara kumubwira umwereke inzira agomba kunyuramo, ejo hatazagira ugira ute? Ugupfana. Avuga ati uyu muntu ntabwo yatubwiye, uyu muntu nta kintu yakoze ngo atubwire. Umucuruzi aho ari, ahava akagera, izigamire. Uzizigamira gute? Uzizigama ukora ibyo ngiye kukubwira. Uzizigama ukora ibyo ngiye kukubwira. Reka mbibabwire rero nibi ngibi. Fata ikaramu yawe, nurangiza utega amatwi ibyo ngiye kukubwira. Egera David TV, nurangiza wegere wandika aya magambo avuga ngo abifuza gutanga inkunga muri FLN baca muri imwe muri izi nzira. Inzira ya mbere, gutanga inkunga yawe uciye kuri site ya CNRD FLN. Wandika www.cnrd/FLN/org. Niko bimeze. Ugakanda ahanditse tanga inkunga yawe. Ntimuzavuge ngo sinabibabwiye. Inzira ya kabiri, mwemuretse. Ariko se nibiki? Inzira ya kabiri, udashoboye gutanga inkunga ye kuri site
yaca kuri iyi nomero akamenyetso ko guteranya 32 49 63 27 094 ni ya WhatsApp. Bakakubwira ahandi wanyuza inkunga yawe bitewe naho uherereye. Kureba umwe mu bahagarariye CNRD FLN akaguha inzira wacishaho inkunga yawe. Iryo ni itangazo mbanyurijeho, ntihazagire uvuga ngo David ntaryo yigeze acishaho. Mwabantu tujya tubwizanya ukuri tureka kubeshya, sibyo? Abandi birirwa babeshya ngo nta FLN ihari, abandi bakagira gutya bati David reka ibyo bintu wabitubwira gute? Ngewe nkubwirira aho ngaho hari n'abavuze ngo FLN ko yacitsemo ibice bibiri. Simbahaye inomero ntimuyibonye, muraza no kuyisanga kuri David TV neza, murayihasanga. Tujya dukubitira ikinyoma hakubuye rega, sibyo? Ubwo na FDLR nayo ubwo nayo izohereza umwirondoro nawo mucisheho. David TV ni yawe, David TV ni yanjye, David TV ni yanjye. Ubundi dukubitira ikinyoma hakubuye. Niko bimeze. Intwarane za FLN aho muri mukomere, ingabo za FDLR aho muri mukomere, mwese mubumbire hamwe ubundi murwanye umwanzi ari we FPR. Itumaze kubana, itumaze ku babyeyi, itumazeho ibibondo, dore bari kugwa muri Kongo. Ukuri kuzivugira. Murakoze rero, mugira amahoro. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Naho mu bindi biganiro ndimo kubategurira. Ubundi Imana y'amahoro ibandinde. Bye.